خودشو معرفی کنه. اسم شما؟ معصومه گوهر. خب معصومه گوهره. معصومه گوهر حالت خوبه؟ بله. خب خب من یکی برام عکس خوبه؟ بله. بابا رو دوست داری؟ بابا رو دوست داری؟ خب چی بلدی بخونی؟ سوره همزه رو میخواد قرائت کنه. خب از اینجا بگید که من با جمعیت باشم که خب اینجا چه این بری حواست اینجا باشه. خب میخوای همزه رو بخونی؟ آره؟ لوزن في الهتمة وما أدراك ما الهتمة نار الله موقدة التي تطلع على أفئدة إنها عليه موصدة في أمد ممددة والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها إذ انبعث قد أفلح من تزكاها وقد خاب من دساها